Sabona babukeli lapha emakhaya ke mona mulindo kuhle damlindoza umfana ngalokuthi kamsho ugcine komona sistafu sithengele ubhotshiso dala ngawo lapha lapha sakala nam 56 Monday to Friday lethe uxolo bye bye awu kuma phela sikhwili siyaduma isikhwili siyaduma hayi kulesaduma lesimasile ngifo umthetho imali yohlweza mina ke lo uthula mkhaba ngoba vele kuyathula hayi bamanje usemkhaba akazo-ke uhlolona 8-12 uthi maqele ngengoma manje usakuthule mina mawuthula mkhaba lezo kuthiwa mkhaba ngaphela musikwenza ngathi uqala kimi okumile ngithendele ngijabule ngafuna ukujabula abantwana ngaphandle khuphuka lungu khuphuka hayi ngicela le 69 befasho hlamba nolulaki bethi-ke show oh niya Eliza khuphuka khabazela Mkhize khuphuka lapha yena